پتار لري تو والدهر حسین لري تو والدهر حسین لري تو زلفی در پتار لري تو زلفی در پتار لري تو او یا رسول الله بدل شدا بلا او یا رسول الله بدل شدا بلا یا رسول الله بدل شدا بلا یا رسول الله بدل شدا بلا ونو پاک پروردگار لري تو زلفی در پتار لري تو زلفی در پتار لري تو والدهر حسین لري تو والدهر حسین لري تو زلفی در پتار لري تو زلفی در پتار لري تو اور لا بدی قتلات مسکی بشوی اور لا بدی قتلات مسکی بشوی اور لا بدی قتلات مسکی بشی اور لا بدی قتلات مسکی بشی او هر غخ چمکدار لري تو هر غخ چمکدار لري تو زلفی در پتار لري تو زلفی در پتار لري تو والدهر حسین لري تو والدهر حسین لري تو زلفی در پتار لري تو زلفی در پتار لري تو او تا باندې او تیر د مالو جان ګلا او تا باندې او تیر د مالو جان ګلا تا باندې او تیر د مالو جان ګلا تا باندې او تیر د مالو جان ګلا او کلی هر یو یار لري تو کلی هر یو یار لري تو زلفی در پتار لري تو زلفی در پتار لري تو والدهر حسین لري تو والدهر حسین لري تو زلفی در پتار لري تو زلفی در پتار لري تو او ستا پداګانو دی مینا مولا 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 عاشقان بشمار لري تو عاشقان بشمار لري تو زلفی در پتار لري تو زلفی در پتار لري تو والدهر حسین لري تو والدهر حسین لري تو زلفی در پتار لري تو زلفی در پتار لري تو اور روزا مطهرہ دی مدینہ گدا 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 نورانی دربار لري تو زار زار نورانی دربار لري تو زلفی در پتار لري تو زلفی در پتار لري تو
बीमार लरी तो आकिब गुल बीमार लरी तो आवाज दे तो मोहम्मद मशाल अरमानी और अब्दुल बासित हाशमी। फरमाइश करे दे मोहम्मद इस्माइल जंडू बांडा। शायर दे जनाब आकिब गुल जंडू बांडा। द मिलावेदो पतयात साथे अल मदीना इस्लामिक डेटा सेंटर जंडू बांडा। प्रोपराइटर मोहम्मद इस्माइल और आकिब गुल जंडू बांडा। रिकॉर्डिंग हमदर्द डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो स्टूडियो मेन खत्म नबूवत चौक शवेड़ा। मोबाइल नंबर दे 0300 93 63 197। वस्सलाम। والدهر حسين لريدو زړل بیدار پتا